Kajingmi jongki seng hapo kejela tang lyngba kilat social media kum ko Facebook, Twitter, Telegram, bat Instagram. Kalau bu shisha ki pulit ha kajingeh ha kajing toket jongki namar ba kajing mamla ban pin shisha la kini kiseng kidei ki bana sai. Kani ko khubor kade lo kajingmi shakmat jong kawai keseng kabalatip kerteng kum ka Legal Rights Observatory LRO nakapor shakapor khamtam ha kabai de bat kijingja ka jingdon jing songfer jingmon kaba katai keseng ka jukenno lai paujai bat dangshen kadai hlo ka huri hura ka baca po madev kola ha ka arpsantrik tau benai kaba katai ga LRO kala kenno ya ka jingdon kti ka KSU bat kumjuru kawai niki kenhun balang niam hakabai day bat kani ka kenhun Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar kelayo bani kendo bo USP ka East Castles uba Silvester Nongtenger ha ka jinon rangkat lang USP City wa Vivek CM banwat jingtep halo ka ai ka sinjam ka ban kaliang ki pulit kilasim halo kani ka benta nakaliang ba Silvester Nongtenger ulong bulayo ban pediang ya ka ejhar ka rioterik mentau benai nakaliang ka seng KSU shushu ulong ba menta kimpat yo jingtep ba kani kenhun kidei ki banai namar ka Shem jingeh ki banlap namar bala pelai ya ka jingkeno lyngba ka Twitter handri ka jingtoket kanang ya chakmat haka LRO mentau benai janmit ni lai opdeng itu ka FR bala file di KSU ke Meghalaya te hadin bakila file ke FR ni la arsar ke kes po lumdunjri under appropriate section of law. Yang tanya pelam dong, dengan marpakan ide tang apa Twitter account tu, mendai by name. Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630508999 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.